telespectadores GMNTV e edição badalai dane ita kolio ituang konaba evangelho. Alusira talabarak ita rona evangelho. Mai be ita precisa refleto ituan hanu indi dia ko ituang konaba liefuan evangelho. Tamba ia parte dane HABURAS VIDA ESPIRITUAL. Então o objetivo hoje apresentação será no roto ato a força liutan itane fiar e evangelho itane fiar em Jesus Cristo rasi. Malusira ato ita tene kata evangelho nela os liefuani lá evangelho ne é maída. Evangelho ne los ne Jesus Cristo rasi. Tamane ato hatene Bíblia colia saída quando ba liefuani ne maita roto ba rona hamutu de Evangelhos São João capítulo ida, versículo ida, no versículo sanulo resinhat. Maita barron hamutuk. Horiulu kedas liafuan ihananis, liafuan horik nanis ho maromak, liafuan mak maromak. Liafuan ne haloamba ema, no horik iha italeet. Ami harenia glória, glória nurar amane oan mane mesak. Na con ho graça no lia los. Alxira, nebe etarrona evangelho baraquane, evangelho São João, capítulo ida, versículo ida, ho versículo sanulo resinhat, qualia momos quanaba, maromak ne lia fuan. Maromak ne lia fuan lia fuan nebe uluk maromak halo hodi hakiak bot hotu, iha livro Gênesis, lia fuan idane etarrona heneba, e lia fuan idane Tir São João, liefuane be uluk horik nani so maromakne, liefuane halo amba sai ema, e liefuane hitane led, liefuane mak Jesus Cristo. Tamane maluk sira, waihira ita kolia kona be evangelho, ita los kolia kona ba liefuan mamukida, mas be ita kolia kona ba Jesus Cristo rasik. Jesus Cristo be maromak nia futarlian halo an sai ema, e ne mai hasorumalo ho ema, liu hosin escolante sira, e hamutu con escolante sira niela escolia buat celuk mai ben escolia con aba aman maromak ne lian ni dan be uluk lian ni dan sai hosi maromak ne futaribun atu hakiak buat hototo atu hamos buat hototo liefuan ni dan ema kita dehan kata liefuan mai sai ema tuir mai iha mundo ne be mak ema makela ba atu hafon atu renova atu transforma mundo idane fila fale ba mundo idane be laos mundo profano mas be mundo nebe consciente con aba maroma nia presença maluk serang evangelho ho liefuan selo ihane hakerek liefuan dia mas be lolos ne liefuan dia kata boa nova good news então ne atu deang kata maroma nia futarlia ni idane be haloan sai ema ni mai mundo idane mai atulori buat dia kotu. Então evangelho sempre em hoton be rona quando be evangelho ni rona Jesus Cristo rasik rona marom ni lian rasik elia fuandene atulori buat dia kotu ba ema. Então tama lia fuani dane na kono ho buat dia maromak ni nian na kono ho hanori maromak nian na kono ho presença maromak ni nian tamane ema ne be rona evangelho ni rona maromak rasik ema ne be rona evangelho ni la rona hanesa na ema kolia politica, ema colia ou hanori na escola, hanori ciência sereselo, mas be ema be rona evangelho, ni a rona Jesus Cristo rasik, ni a rona maroma rasik colia diretamente honia. Então quando ema ida rona evangelho, ni a rona Jesus Cristo, rona maroma, we hira ni a rona maroma, lá os rona ato heta buat mas be ni a rona maroma primeiro, ato hatene katak maroma colia honia maromak kakarak atau fohanoi mania kata maromak magmuris ihania an no maromak kakarak atau hakonu ninia an nune niela sente kata niane mamuk maibe ne moris e mundo idane ne moris tamba maromak rasik magmuris ihania tamane maluk sira talai datan Jesus Cristo maromak ne liefuan nebe haluan sai ema ne mai atau qualia hoita qualia konaba segredo hoto reino la leha nenian e mensagem importante nebe Cristo mai fatene ita makidane. Iha hau nyama ne uman horik fatim barak. Tamane hau baulu ko de prepara fatim baimi. Ha foin hau semai fali atulori imi bahela ho hau.
Hau hakarak tebes atu ia fate nebe hau hela. Imi mos hela iha neba. Maluksira, nebe ohini ita hodi dehen katak. Evangelho ne lia fon diak. Boa nova. Ta maluksira, ita dehen katak Jesus Cristo mai mundo ne. Hodi lori mensagem importante de mensagem de salvação ninia. Jesus escolhia katak hau ulug ba prepara faten. I hau hakarak tebes atu iha faten nebe hau hela. Imi mos hela hamuto ko hau iha neba. Maluksira, idane atu dehan maita katak Jesus Cristo mag lia fuan maromak nian lia fuan maromak nian nebe hato maita ko nabak solok idan nebe ita ting ser heta ni mundo idane tamba nai maromak ni presença tamba Jesus Cristo nok solok idane labele para de te mundo solok idane ita precisa continua hamuto ko Jesus Cristo iha reino la leha. Maluksira layak solok selu ki idane ikus ma ita bele hetan ita hutu atene katak ita nek solok iha mundo solok tamba hena phone solok tamba kar telefone phone solok tamba iha motorizada solok tamba iha carreta solok tamba iha hena phone solok tamba razão sira seluk tam razão material razão profana razão mundo ninian mai be maluksira ita hutu atene katak molok ita husik mundo idane molok ita husik moris isini idane ninian ita buka solok idade ita hakarak atu tama iha reino la lehan ta maluksira nebe Cristo hakarak tebes idane maglia fuan domin nebe Cristo hato maita aman maroma que interessa bot tebes maita então maroma que nia mensagem makne nia prepara mundo idane hodi tau ita mundo idane mai bemos ne prepara la lehan ato ita hotu nebe luta odi firmeti nia Cristo maroma nia lia fuan moris ne atikus maita husi mundo idane ita hotu bele tama hamutu konia iha reino roha laek la lehan maluksira nebe ita hotu hatene katak lia fuan ne buat importante tebes satan lia fuan idane lia fuan maroma krinian mag Jesus Cristo rasik ita hotu hatene lia fuan bele foksolok baema lia fuan bele halo ema sende hak solok e lia fuan bele mos halo ema larantarido halo ema triste e ita hatene mos tempo barak nebe ita hatene katak lia fuan halo ema hakotu ema nia vida malusira lia fuan nebe mag diak lia fuan nebe sai hosem nia fuan domini nian lia fuan motivação nian halo ema nebe dalla ruma sente vida ne atu nam like vida ne nam lele vida ne fraca vida ne hanesan valor laiha folin laiha lia fuan diak sira hanesan lia fuan maromak nian lia fuan consolação lia fuan motivação halo ema sente katak moris ne valor nebe moris ne precisa luta to bele defende buat diak ne precisa esforço makas tamane maluksira lia fuan maromak nian mag Jesus Cristo rasek ni mai ha mundo idane atu halo ita ne vida ne sai vida idane be na konu nebe iha parte selu que evangelho Cristo kolia hau ha karakter tebes atu imi hak basic mai hau ema hotu nebe sente moris todan moris kole todan uyoin susar uyoin hak basic mai hau rasik se fo hau espírito bania hau rasik se kaman nia todan sira nia naha sira basa hau nia naha kaman hau nia terus la todan nebe idane Jesus Cristo adu dehan mai ita katak ita hotu nebe hareba Jesus Cristo ne terus e cruz ita hotu atene Jesus lori ne cruz ne todan monu dala toru barai mai be oin sama ne dehan kat hau nia naha ne kaman segredo ihe nia domin ba maromak halo nia haluhan nia todan sira domin ma ita ema tama ni hakarak luta hadau malo ho diabo atum nan ita balalehan nia interesse dane nia domin boti dane nia intenção dane maka halo nia la preocupa kata cruz dane todan nia domin ma ita halo nia cruz kman nia domin ma ita halo nia naha nebe makita hotu hare quando Jesus Cristo terus e cruz ita hare dalla Roma quando ita hare filmi the passion ne ita hotu ita den kata kaya ema barak quando hare filmi dene hare de dia laran dodok tamba ema quando baku Jesus ne laos baku halimar paluk sira nebe mai ita hotu hanu fila faliba Jesus Cristo marom ni le fon dia evangelho moris nian convida ita hotu atu hak basic amba nia tamba evangelho maka fo moris fo maita evangelho maklorita fila banai maroma maluk sira nebe Cristo marom ni lia fon moris o boa nova
de Deus. Tamba Cristo maromak ni lia fuan hoto nebe maka Jesus Cristo kolia ida so hinta de ante ona katak lia fuan idane lia fuan nebe nakonu hokbi nakonu ho energia nakonu hok solok nakonu ho dame atu bele hakonu itane moris a transforma itane moris atu itane moris ne sai phone tamba Cristo maluk será nebe Jesus Cristo ia parter seluk evangelho ni rasik dehan lalehan ho rai bele liu bele lakon mai bi haunia le fuam balu ki da deit mo sei la lakon sei cumpri to hotu kedas maluk sira le fuani da neatu dehan mai ita katak Cristo ni hanori sira evangelho Cristo ni ita la bele compara hol qualquer matene ki de mundo idane qualquer le fuani de mundo idane ita tene katak ohin loron e mabara matene mai be e mania matene la to ho marau magni matene nebe hatudu li hosi Cristo ni nia presença. Maluk sera, hoida ne atu fohanuin maita. Katak marau nia futar liane lia fuani da nebe, hosi lia fuani da maka mundo musumai. Hosi lia fuani da maka ai hori sira balada sira musumai. Hosi lia fuani maka la lehan horai musumai. Hosi lia fuani maka ita musumai. Então, lia fuani da nebe ita dehan katak fo moris, lia fuani nebe fo vida. Sem lia fuani da ne laiha vida. Sem lia fuan laiha buat tidak existe. Sem lia fuan laiha buat tidak bele mosu. Taman maluk sera ita hotu hatene kata. Se hanesa ne ita dehan lia fuan ida ne. Lia fuan alfa, lia fuan omega. Kata lia fuan hosinia buat hotu hahu, hosinia buat hotu sai mai. I buat hotu se ramata hodi fila falibania. Nebe tambah ida ne maka ita bele compreende kata Jesus kolia. La lehan ho rai bele liu. Mai bihau ni le fuan nen balokwa ni nen rohan wa ni da bele lakon bele liu sela tem ser cumpri to hot kedas tamaluk sira hoida ne Cristo hakar dehan mos maita katak buat hotu he mundo idane provisório temporário laihe buat idane be rohan laihe buat idane be eterno então mundo hahu tama maroma kakarak hakiak tamba ita emane dia e mundo se ramata quando maroma hakarak. Então buat hotu loron hahu dari sang ramata kalan hahu fila fale quando na kukun tama quando na roman musumai se halakon na kukun. Então buat tidak ho ni hahu ho ni ramata iha ni hu iha ni rohan. Mai be Jesus kolia lolos kata buat hotu lalehan se lakon rai se lakon vida se lakon buat hotu na beta hareso homatan se lakon mai be Cristo ni lia fuan rasik se lakon. Ida natu dehan mos kata Cristo mag maromang ni lefuan nabe fomoris lefuan nabe hosinia bototu mosimai enda Cristo rasik sela lakwa nda maluk sira mai ta hoto hanu di diak ba kata sema kakara katu firmeti ne Jesus Cristo nia tem ser badinas rona Jesus nia evangelho rona Jesus nia lian rona maromang ni lian wa hira rona maromang ni lian mai ta hanu filafali ang rona maromang ni lian folin saida mai hau atau halos saída, hau laos ba perder tempo. Mas bi hau buka matenek maromak nian, atau bele lori hau ne morisne, atau orienta atau fona Roma ba hau ne morisne. Então evangelho ia folin, atau transforma itania moris. Atau muda itania moris, hosi moris nebe la dunia qualidade. Hahalok nebe la dun dia. Relação nebe la dun dia com maluk sira, la dun dia com maluk ho maroma. Evangelho lori na Roman maita atu hadian ho dihanu fila fale katak tebes duni haula bele moris sem caridade sem respeita sem hadome sem dame ho maluk sira unemos haula bele moris sem hauna dome mai da nebe fo moris mai hau to maluk sira mai da hoto hadome evangelho ba evangelho ma Cristo rasik Cristo mai ha mundo idane sai eman beki sai eman bekia hak besikan mai ita consola ita, convida ita, bolo ita hotu, atau hak besi kambane, evangelho moris nia, lia fo na be fo moris. Mai ita hotu, hadome Jesus Cristo, hadome evangelho. Maramang nia lia fo na be, halo amba ema, nia hela hetenele, nia nunca husi kita, akori koimi, tau mundo nia roha.